Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Ta'ziyanın adebi. Göңүл aytуу. Bir kişinin, bir tuğandары, bir öjarımı bu dünyadan ötüp ketse, Araplar ta'ziya dep koyot, bizde tajiyaga var bu dep koyot. Göңүл aytuunun adepteri. Göңүл aytuunun adepteri. Kaygıga batkan kişiге göңүл aytuunun adepteri. Adam balası sınoodo kede kursançılık bolot, kede kaygı bolot. Oşol kaygını bölüşköndүн özünün jolu var, özünün adebi var. Bizde şeriat boyunca kaygının günü 3 gün. 3 gün çeyin kaygının günü. Kanday gana tuğan ötbösün, 3 gün kaygının günü. Andan keyin jaşoo. Çınına gelgende elbette jakından mında için kol üzü oңой nerse emes. Oşogo göңүлүн көтөрүp, jamaatı, dostoru, jakındары barıp ta'ziya kılуу, göңүлүн көтөрүү. Uşu sözdördü Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam kanday sözdör menen aytkan. Eң birinciden ta'ziyada niyet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sünnetinde niyet boluş kerek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, kimde kim bir kayga batkan kişiге ta'ziya kıla turgan bolso, göңүлүн көтөрө turgan bolso, göңүлү çökkөн kişi kança soğup alsa Allah'ın aldığında, al da oşonça soğup alat deydi. İkinciden, layıktуу sözdör menen ta'ziya kılуу. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şu sözler aytırlar: "İnne lillahi ma ahad ve lehu ma a'ta ve kullu şeyin indehu bi acelin musamma." Şek kümönsüz jaratkan Allah Taala'ga taandık. Emne nerseni alat, emne nerseni beret. Allah verdi, Allah aldı. Jaratkan Allah Taala özü jarattı jokton bar kılıp, kança ömür verdi, kança ırıskı akıl verdi, kança dövlet, kança urmat sый verdi. Berүүчү da kal özü, alуучу da kal. Her bir nesi anın aldığında жазылган özünün ölçömü var. Ve kullu şeyin indehu bi acelin musamma. Dayındalgan vaktısı var. Her biribizin Allah'ın aldığında dayındalgan vakt var. Jaşoonun жүрөк kança soğot, dayındalgan vaktısı var. Kança içebiz, kança ava jutabız, dayındalgan vaktısı var. Her bir nesenin. Oşon üчүн biz aytabız ga, kayrat kılgıla. Artık kayrılуу olsun. Jayı jannattan bolsun dep. Mana ушундай сөздөрү менен biz kaygıсын bölüşet ekenbiz. Jaratkan Allah özü aldı, özü berdi. Anın aldığında bardыгы жазылган. Ve idâ câ eceluhum la yestâkhirûne sa'ate ve la yestakdimun. Kaçan vakt saati gelgenden keyin bir saat aldığı artığa jılbaytken, her bir nesin öz uçuru bolot eken tuganda. Öz uçurunda. Demek oşogo emi gayrat kılыңыздар deybiz. Kanday? Özüңüzдөр çöküp ketpeňizler. Bir kaygın üstünün ikinci kaygı bolup kalbasın. Ölgöndün üstüne gömgön bolup. Oşon üчүн şeriatыбызda gülkünün dağı, kursançılıktın dağı, kaygının dağı çegi var. Kaygının çegi, kaygının üstünde kaygı koşulup, bir adam ötse arkasından da 3-4'e mayıp bolup kalbaş gerek de. Şeriattın çegi var al. Ya emmi Allah'a gereken aldı. Emne hiç kim kalbay, şu menile balam kaldı bu. Je ушундай bir anday mınday Allah'a narazı ola turgan sözdördü, şek kümöndörдү aytпаш керек. Jaratkan Allah Taala özü bilүүчү. Bizdin akılыбыз kıska, bilimimiz kıska. Allah Taalam anın akıbeti kanday bolorun, kaysı da jakşı ekenin Allah Taala jaratkan özü bilүүчү.
жакшы адамдарды эрте алат экен деген кеп бар. Бул да мисалы кайгынын бир жолдору. Кандай болбосун, кайраттуулукка жана арты кайрылуу болсун деген өтө жакшы сөз. Эми дүнүйөдөн кайтты. Эми азыр кабырдын жашоосу бар. Кабырдан кийин Алланын алдында махшардын жашоосу бар. Эсеп китептин жашоосу бар. Түбөлүктүү чечим бар. Алдыда пилсирот деген турат. Тараза деген турат. Амалдар тартылат. Оң жагыбы, сол жагыбы. Ар бир нерсеге эсеп берген күн турат. Жараткан Алла Тааланын алдында тура турган күн турат. Алла Тааланын тарабынан жарыя боло турган күн турат. Паланчанын баласы паланча тур, бактылуу. Бул бүгүн мен мындан ыраазымын, эч качан нааразы болбойм деп. Паланчанын баласы паланча тур, бул бактысыз, мен мындан нааразымын деген жарыялары турат алдыда туугандар. Андан кийин түбөлүктүү бейиш турат, түбөлүктүү дозок турат. Демек ушу жан чыгаар менен, ушу менен жашоо бүтүп калбайт. Алдыда көп ашуулар бар. Ошого биз арты кайрылуу болсун дегенибиз, эми будан аркысы бардык сапары, бардык ашуулары, эми будан аркысы кайрылуу болсун. Жараткан Алла Таала жакшы мамиле кылсын деген сөз. Өз мээримине алып, рахматына алсын деген сөз. Андан кийин а'дамаллаху ажракум ва гафараллаху ли сахибикум. Мынандай да пайгамбарыбыздын дуасы бар. Эми Алла Таала сообуңарды улуу кылсын. Ушу ким жаныңардан өткөн болсо анын күнөөсүн кечирсин депчи. Bir hadiste gelet Allahumma gfir lehu varhamhu varfa' darajatahu fil mahdiyyin ve khlufu fi aqibihi fil gabirin واغفر له ولنا يا رب العالمين اللهم نوّر له في قبره ووسع له فيه. Ya Allah günөөsүн кечиргин деп биринчи дуа кыла турганыбыз, günөөсүн кечиргин, өзүң рахматыңа алгын, мээриң меңе бөлөгүн. Варфа' даражатаху фил махдийин, даражасын бийик кылгын. Туура жол тапкан кишилердин катарында бунун да даражасын бийик кылгын. Жана бунун аркасында жакшы эми ийиз калтыргын. Артыда кайрылуу болсун, таштап кеткен бала чака, небере чеберелери булар дагы иманда, динде болсун. Жакшы болсун. Я Алла, бунун да күнөөсүн кечир, биздин да күнөөлөрүбүздү кечир. Жана бунун кабырын кең кылгын. Нурлуу кылгын деп. Кабырын кең кылгын деп. Кабыр тар да болот экен, кең да болот экен. Кимге тар, кимге кең? Имандуу адамга кабыры кең болот. Пайгамбарыбыз айткан, ушуну көзүнүн кайсы жерге чейин көзүнүн жете турган болсо караганда, ошол жерге чейин кеңейтилет деген да. Мынакей панорамага чыгып карасаңыз Бишкекте, көзүңүз кайерге чейин жетет. Ошол имандуу таза адамдын кабыры ошончолук кең болот экен. Мынакей тазия айтканда себептегенде алар чоң жоготууга учурап атат. Ошондуктан ал жерге барып күлбөш керек. Адебинен мынакей ал жерге күлкүгө барган жокпуз биз. Ошон үчүн ал жерде күлбөш керек. Азыраак сүйлөш керек дейт адебин. Жана ушул кыжалатты, кайгыны, мындайча айтканда кайгыны бөлүшү өң түс болуш керек. Ал жерде бир майрам эмес да эрчи. Мына ал ошо тазиянын урматтуу туугандар бир аз болсо да ошо адептери.